Today, we'll be sitting down with Mahlodi, aka Hlodix Komape, the next mom keys. So come with me as we get to know her better. Sa mathomo ke rata le ba nako ya gago. I know gore ke di festive ke le ya maema mara o tsere nako ya gago gore o tle o dule le rena fase. So to start off ke no nyaka tseba gore ke wena mang, o tswa kae, o goletše kae, just to know refa an intro ya gore o mang. Okay. Nna le nna ke rata go leboga he le tloetsetse ne le di dira just to no tla le tlo kwa se nna ke se dirang mo Moletjie Komape. Okay, ka leina ke Mahlodi Kgabo Cynthia Komape. Ra e kona mo Moletjie Komape zone 2. Okay, ke belegwe ka ngwaga wa 1994 ka mengwaga ke na le 28 years old. Le kana le democracy ya rena. Yeah. So Mahlodi o goletše gona mo, o beletše gona mo ga Komape, o goletše gona mo, o tsene sekolo kae, primary, secondary o tsene kae? Okay, yeah, ke beletše gona mo ka ba ka golela gona mo ke tsene Moshasha primary school, then ka tloga ka ya Boetse secondary school. From there ka tloga ka ya Pretoria ka tsena thuto bophelo nursing school, ka fetsa ka kena le Kompile Royal College. Okay, so you are a professional nurse. Yeah. Okay, that's good to know. But the reason we are here today is because you're doing phenomenal work. Umusadi and uyetile pele taba ya di tournament. Asinto o tlwaele ya gore re bone musadi ile ena organizer di tournament, especially we can see basadi ba support di tournament, you know, maybe mo gae re ba bona, but to actually organize that ke eng ntwe ile gore you tlhotlheleditše to take that route, or boditše gore you studied nursing but you are doing this, it's more of sports and recreation. Why o tšere route o tšereng in that way? Okay, go goleng ga ka ne ke rata sport. Ko sekolong ne ke raloka di field events, di soccer be ke tala le di soccer. So ka gola ke rata bolo, then ke attenda di tournament ke sa tsena primary. So ntse ke tlwaelana le batho ba go dibolong, ntse ba tseba every weekend o na le ngwana le o rata bolo wa re thega wa re support. So kudu re ke di soccer tournament e thomile ka ngwaga wa 2018. So o be wina le this guy from Boraro, we luri umponu ke na le kgatlhego ya dilo tša football. Then ya ba o rampotsa gore no Mahlodi, you know what, ke na le talent ya football. Sekolong ke a palela. Then mara ke nyaka go tšwetša career ka football pele. Can you please ke Tshepo Lebogo from Hamma Lebogo ko Bosetla. Okay. Yes. So this guy ang khopela Mahlodi, can you please help me gore ke kgone go tšwetša career ka pele ya football. So ka ba ke ra wena ka re no ke tseba some few people ba ile gore ba galekela ka Polokwane City ke tla ba botšiša information wa bona. So e ke ba botšiša ka Polokwane City ke ba mpotša gore no o na le mengwe mekae ka re 23 ba re o le re sa godile wa bona o ka sa kgonega o no nyaka la sa le obnyana. Then I was about that guy no ba re o ka sa kgonega, but with God all things are possible. Ne ka motsa ka re bona nna ke sana le wena career ha re to e tšwetša pele, it's never too late. Everything re ka kopantsha ditlhogo re tlo tla le answer wa bona. So then ka re ke dutse ka nagana gore okay, because there are many talented football players around Moletjie and Boraro. That's why I'm doing another tournament ko Boraro. Okay. Yeah, so e ke dia tournament purpose ke gore ke kopantse like community ya mo a borona ke so o re ba raloka mola re kgone go kgetha ba ile re ba na le talent ya football, because re realize gore many ba bona mo ke ba bereke so mara ba talented ka football. So that's why ke dirile football gore re kgone go ba selecta nna ke kgone go dira team ye lore at the end of the day it will represent go PSL. Like I believe from now on ke re tlo ba le team ye lore ka nnete re tlo fitha ka yona. So you are actually building a team ka di tournament tše, you are scouting le lebeletše this talent ile kopantša Moletjie Amma Lebogo, and then at the end of the day the goal ke gore le na lebele team ile gore e tlo kgona go compete at PSL level.
Yeah, like aim ya see already created team elite. Yeah. The aim is to bring community together. Re bontshane re le community because as so ka checka mo community ya bona kudu mo Moletjie. Re na le bana ba bantši ba ile hore ba sa bereka, so mo ba sa berekang ba tsuba dikgobatši akere, so ba tsuba dikgobatši, then at the end of the day ba loba maphelo a bona mo di-strateng, and crime rate is very high. So rena re dia tournament like tšatši lana le ba le mona tournament re ba keep up busy, and re seno ba keep up busy, then crime rate for that day ya fokotšega, and re invite batho ba tshwana le maphodisa ba ile hore ba botse bana ba borona hore ba tlogele taba tša di-drugs, ba thušane le rena hore ba fokotše like batho ba rekisang di-drugs because di re go baletša baswa, re sana baswa nowadays so bona. So again re lwantšhana le taba ya gender based violence ye ile hore ke humane ba bangwe ba organization ye ile hore e dila le batho ba basoki mo ile hore ba encourage banna le basadi hore if you have problems e tlang go rena re boledišane re bone gore like problem e re tla e fediša jwang, because we see nowadays like every day cases di high, ba bolaile mosadi ba bolaile monna, so e re kopantsha community re boledišana ka dilo tša mohutanong. So it's more than just soccer for wena. Bring the community together, o tlo sheba baswa mo strateng, fight GBV e le goreng we know goreng ke taba e le gore e tshwenya South Africa as a whole. It's a big scourge in the country. So I really admire that, especially because so I mean, you are as young as our democracy, but you're already doing big things. So you mentioned Polokwane City, and I'm imagining they support you at the tournament. So Tabaya organization, like how does it go about, and what are the challenges? Let's start at the first year. The first year out, what was your biggest challenge? Okay, ka 2018 ke thoma dia soccer tournament. Like I ke tlhalositse gore like ke be ke na le kgwerano le di team tša around tša football. So challenge ke ile ka kopana le yona ko gore ke rile ke thoma go ntsha post ke ba invite gore ba the tournament. So you know what? Like everybody was like, wow, like one so ojo jaaka itšhelete a tsena sekolo ya go radio tournament, so ba tshepenyana so koban, so e ba sa tshepe ya ba gore ba wisha this guy who's next to me like one supportang ka taba tša di soccer tournament, then ya ba gore awa post e tswile, then ba no botsisha gore ke mang, ba ba santse be ke mang, like how can a ka dira ntho e soccer. Okay, it's fine, then the team they are affiliate it is no affiliate then tournament ya rana habotse, but the challenges ke kopane le tsona ke like financial problems, so bona lack of sponsors, but you know ya nela ne ke save le sekolo ka shimisha yona. About finances, that's the first year the biggest challenge you kopane le yona. So going forward, but it was a success. When you had your losses, you had your lessons. So we are pele now ke dilo tše di feng tše le goreng di improvile tše le gore o ithutile those lessons you didn't link that first tournament. Now who easy are the challenges still the same? Sponsors, sponsor and also team ya, is it still wena le that guy over team ya now? Okay, for my side, like he's Salina, then this guy wants supportang again. So and the improvement the guy bona ka ngwaga. So the sponsor a ke di humaneng ke tše lore like sponsor ke sa skosam ye lore like I sponsor financially, but re sponsor ka dilo tša tsana kana le di school bag, mabotlolo, di cap le di skipper tše lore fa batho ba batile attenda mo tournament. Yeah, so like some other sponsors like ba tshepisa e tshwantse ba dire like ha ke tsebe, oh no. Yeah. So but now dia tshepishanyana for next year but like apply early wa bona. So hopefully dilo di tlo bereka. And again Kgoshi Moloto wa Boraro ke ena nkile no nthusha financially last year. Yeah. Ke ena o le ke rile ka re ke thoma dia soccer tournament, like even maka ke mhlalosetša hore ko di ranta mkhuta ma no Mahlodi nto e diango ka se ka sona hal o le mosadi o gona bja banna wa so ya ba re ka re no ma please ska lan stop e re ke ko Kgoshi ke mtsebishe ka this thing, then ya ba re ke ya ko Kgoshi yana se be problem o rile a monna, you know what nto e dirang ke nto e botse
a re nna ke le Kgoshi ya Moletjie ke tlo support until o fitla mo di dreams tsa gago di batla go fitlhe gone. And they've done exactly that, ba o support. Yes, on support ka nnete nna ke ola nkile ka shota ka ya go yena ka mogopela then a be a nthusa. Okay, so you mentioned taba ya modimo, so I imagine goreng religion plays a role mo ditorong tša gago le mo bophelong ba gago. So like, does it motivate you? How do you navigate journey yane ya gago from a spiritual perspective, a religious perspective? Because o boletse goreng ka modimo dilo ka moka di a kgona. Okay, o no bolela nnete ne, like the way ke bona ka gona le tumelo ya ka impotsang ka gona ke a dumela gore not so long re tlo ba le team ye le re ka nnete bana ba mo community ya rona ba ile ra ba bereke ba talented in football ba to benefit from yona. Then re ba re tsenela taba tša di league from PSL bomvela wa di bona NFD. So aim ya ka ko re fithe ko PSL. And you have that belief already. Yes, o fitla ona re tlo fitla. Yes. So the tournament tša lena, do they happen throughout the year or ba ke taba ya di festive fela di diragala? Like normally tshwantse ke di high 2 but for now ke dira high 1 mo Moletjie le Bogom ka December. Yeah. So if it delay now, around which dates? 16 December, Days of Reconciliation. Oh, that's when they diragala. And then ya Moletjie, rather ya Bogom. Ya Bogom ke thoma ka di 29 ya re fella ka di 30 ke top 8. Top 8. But before ne ke top 16. You know, when you do something ye lori it tlo thusha batho ne wa tseba hore ka mo hare like people will be against you. Yeah. So yeah. So that's why you moved from top 16 to top 8 because of that. Because like one still the date. So someone who cheered that stadium, then I decided to go to another one. Which is why Ufukudije. Yeah, Majaji for maybe they prepare next year. So let's say in 5 years, where do you see this dream how? Like what do you see? In 5 years? Yes. Hi, 5 years ago, let's say 2. Oh, yeah, 2. Yeah. Okay. Okay, in 2 years, ne? Like, I don't believe for team ya rona e tlo ba shetse e kenetse maybe Motsepe ya bo di castle, yeah. So I believe in 3 years tlo ba re go PSL, you know, it's just a matter of time. The sponsors, if you get them, like it tlo ba into e fast or na kgone go fitlhella se re se nyaka. O boletse o reng soccer o thomile le yona ke sa lo monyane. We are taking because normally also because of how we are conditioned a re se re tlwaele banyana o tlhotlhaletse bolo ya di tournamenteng wena like king into ikutlweleditseng gore wena no kgetha ro ya tournamenteng. You could have chosen netball like other girls mara wena wa re ke nyaka soccer. Okay, ka ngwaga 94 re leng ga ka ne like 8 ya rona ba le gore ba belele ka 94 mo se ya bona ne le bashimane. So e re galoka ne ba tla ba galoka ko resho mo strate ba tla ba galoka bolo. I didn't know that fact. I was born in 94 but I don't know there were more boys that were born in 94. Yes, continue. Yeah, so ne ba tla ko resho re galoka bolo. So le ntse ba ya tournamenteng ke a le bona. So ke mo ile re kile ka ba le kgatlhego ya gore no nka dira this thing ya soccer tournament. And then locally your favorite team if you have, and then internationally. Okay, locally I don't want to lie to you ne, like the team tsa mo Moletjie kaofela ke di favor kaofela. So ka gona o tloga mo ke ka kua morao a matamanyane ka kua go no tlhalla team e nngwe le ra se mo rona ba no founela ba re ka mo rotala re support ba. Then the other one ke Pirates one. That one ke I see. Ezinyama ngenkani. Yeah, Pirates and because papa wa ka ne le Pirates before a tla tlogela mo le. Okay, so ke team ya yo. Once a pirate, always a pirate. Yeah. And then European League. Do you also follow football internationally? Do you have a team there? No. So that's where you are. Yeah. Okay. What was your biggest challenge when like so far, especially for the Mosadi, you know, kamara industry like what was your biggest challenge and le gore we overcome le jwang le gore sa tswela pele re je yona your biggest challenge
Okay, my biggest challenge is like mo sighting ya ebaragane. Then you know football a decision ke referee. So re bona dilo go tshwana. So re na mo local arena enough equipment e le re if referee sa e bone ga botse re ka ya ga bona di highlights of one. So again like a referee decision batho ba ka ntle ba hanana nayo bana lo sometimes bana lo nyoko stop a game mobile. So yona re stopile jwang re fenya ka taba ya re ba fa di rules tse le re ba signa re agree le bona o se e ba thoma ba nganga re ba bontsha di rules tela tena ba sa ba le matlao. Now you're bolela, so there's probably a young person who lebeletse mmereko wa gago, somebody's watching this interview and they are wondering goreng o kgona jwang le goreng if they want to follow tsela e wena o itsereng ke eng se ba ka se dira gore advice yo ka ba fang yona ke ya mohuta mang? Okay, advice e nka ba fang yona ke go ba botsa gore like if o batla o ba mo keleng ka gona, like if you want to be a leader you must lead by example, and how o dira dilo tsa mohuta o tshwanetse o phedisane le batho botse o tsebe how to talk with people because like o bereka le batho boima. And again nka ba advice taba gore if o batla tsena ka motaba tsa di football ba be le kgotlelelo because there are a lot of challenges tse le gore di nyaka motho e le gore a fele pele wa bona, so le ona ba no tshepa modimo ka hare. So what was your biggest challenge when like so far, especially for taba gore mosadi, you know, ka mogara industry le rotletse bana, like what was your biggest challenge and le gore we overcome le jwang le gore sa tswela pele re je yona your biggest challenge? Okay, my biggest challenge is like mo sighting ya ebaragane. Then you know football a decision ke referee. So re bona dilo go tshwana. So re na mo local arena enough equipment e le re if referee sa e bone ga botse re ka ya ga bona di highlights of one. So again like a referee decision batho ba ka ntle ba hanana nayo bana lo sometimes bana lo nyoko stop a game mobile. So yona re stopile jwang re fenya ka taba ya re ba fa di rules tse le re ba signa re agree le bona o se e ba thoma ba nganga re ba bontsha di rules tela tena ba sa ba le matlao. No boja our viewers goreng tournament tja gago like the dates, exact dates goreng di baneng and then affiliation the team and also otla like is it strictly for batho ba Moletjie? Now if team e gona kwa matlala ba nya go tla mo could they come, or is it strictly for batho ba Moletjie le taba tsa di affiliation fees? How do those things work le gore batho ba ka o contacta jwa mo mona jwa social media ba contacta jwa? Okay, tournament ya rena ke re e thoma around the 16 December ka days of reconciliation e taba ya lori calendar e shwa mara the 16 December tournament e ba gona e rana 4 days ke top 60. So ke di team tja around Moletjie but le tja go gole di atla tshwana kana le go le bua go mara like mission ya rona go re like ba ba le mo ra ba yes or re kopane re le team tja Moletjie. So the affiliation for this year it was 30,000 since 2018. Yeah, nearly 30,000. The reason I did 30,000 is because I don't have sponsors still working to share financial. Get charity from my own pocket. So again, like get top 16 again. Then the first prize 14,000, second prize 9,000, then third and fourth 3,500. So like bona e ba batla participate mo tournament ya rona poster ya rona normally re poster on my Facebook page ke Hlodix Cynthia Komape, then mo TikTok ke Hlodix at 94. Yeah, then my contact number is 0760398194. You know what you're doing is it's amazing, especially for motho o moswa. It's inspiring and ke nagana gore le batho ba bang ba baswe ba o lebeletse ba kgona go bona na gore ka nnete things are possible because you know rena especially nako re beleng ka yona they were like to us the world is your oyster, but for some wapala because of certain challenges mara wena o pushitse, you are here now, you're doing amazing things and I hope o tlo tswela pele o bona and the tournament and hopefully we'll get to attend you know next year ahead the 16th December we know attend the tournament. So thank you so much for Nagoya How and I wish you all the best for the future. Okay, thank you.